wanine mare kenal benage nyolsol. Kayak kadu tanah wakil mesu. Wih. Awaknya enep tegoangem iki. Ini panak penyon masang ini. Thank you brother. Hai. Cek kejengit den bu cek ini. Aduh, ampura Om Swastiastu. Wuih. Adik kamu apa bungu deh? Oh cek ulang leleng sih lah. Aduh, nyama pato bungutnya. Ampura rumah niki ide dane sarang sami kangyang niki tiang ten bisa bahasa halus. Yang bes halus kewah. Yang dibeleleng halus kewah masih. Ndak dibeleleng makajang troboke nyak Gusti nyak ide bagus troboke deh. Ingot aki dibeleleng lama kejang ngebadeng gumine. Saaja niki uleng adan apa makna dari buleleng? Oh ini pang nawang malu ide dane sarang sami. Buleleng bu artinya bumi, leleng artinya mereng. Buleleng adalah bumi yang miring. Ulian miring gumine liu ada yeh. Sangkala ada desane madan banyu ning, banyu edang, banyu poh, banyu male, banyu asri. Ulian be ada yeh. Mebereok lah kentas tapi tembenge di Tabanan. Sangkala di Tabanan liu ada desane batu riti, batunya. Batu karu, ulian bes bak nih mebereok ke Badung seret. Di Badung liu ada abian kapas, abian semal, abian timbul. Tapi tidak apa-apa. Inilah the power of Bali. Mari melestarikan seni budaya. Ini saput kakek nak kedai jero mangku kada abu. Sing kengken wi, ampun niki dari sami tiang karinda enak badan niki. Yen tik-tik hujan. Yang masuk angin, agak sih masuk penjara, okay? Uleng beleng, aduh, wih. Saya yang ngake wartawan bungu deh. Wih, ana uli semengan gati, nengok mai. Wih, ana tret ngabung motor tret, nangka di puncak ada bojok, stop. Hayang bojok milu nyetop. Tret beli sate malu set sate. Begitu tret gejol ulu nanti breok. Peng 16 muntah. Ben pidan lah kan ada tol kone tol berjalan nih lah kan. Awaknya blog ini deh. Nah songkare lah ben manipuan pangade jalan. Nak jalan kije jalan kebu mai jalan ke surga daerah. Tapi tidak apa-apa, walaupun bagaimanapun halangan saya dari Beleleng ke Denpasar, tetap ikut melestarikan seni budaya lewat pesta kesenian Bali. Luar biasa niki dan sarang sami, ampura dumur niki. Cara mak, hah? Aden hawa kita konang. Saya ayengan ke Balian nau, cai. Ngomong di jero mangku nih mengatasi masalah tanpa kerawan nih mas. Pengkuda anak kerawan saya nangani dah. Gas ini anak lo juga kerawan. Wah, Balian zaman now teke singidang. Begitu ada Balian teke singidang. Begitu jero mangku jak 16 si singidang. Terakhir tiang urusan anak lo juga nih. Gek sud kerawan kecokot nyonyo nih. Langsung sadar perjani. Uleng di Jekaden. Aduh. Sakitnya otakin. Luar biasa nih kita sarang sami. Wih, tinggalin. Wih, rame masih mau balik drama. Kades saya tidak mau balik awak.
Ini sih ada balik pocol lah oke mai. Aduh, tuh nih jari jani zaman milenial. Ngomong-ngomong generasi milenial, jadi makeja nggak begadget. Wih, bedek SMS-an. Cara jani merem, yang cara istilah belelengnya mekabakan ada. Amon ini metunangan. Amon bungut beleleng jak badung nak lena deh. Amon beleleng kan robok deh kini deh bungut deh. Ampun niki asal melalui ke Badung, ke Badung melalui nyak ke Gianyar demit akhir itu. Jam ngomong jam kuda nih jam 9 di jalan latihan di wantel. Nyamak meninggal ke Karangasem melalui ke Karangasem karena efek Gunung Agung tegah munyin itu. Kini anak ke Karangasem ngomong nyak bagian kubuin. Weh bidan jadi ragane mantep. Jadi ragane meriki. Kanti kebeng song jitel. Di Tabanan weh. Man ngelah tunangan uleng Tabanan bayi mare. Weh dai dia magi jane deh. Marosan ngena tawang aduh. Dia ngajang dah. Tuh ini ngamah dah. Ngajang baru ungkabang tet serelemu deh. Yang di belakang ngajang tet beguling. Oh, mau ngelak kecer dile geram dus. Aduh. Ampun nih. Ini nah, uling Tabanan ajak beli nasi, Bu, beli nasi bene leneng. Bene lenang cukup trotoar sama. Tapi tidak apa-apa. Inilah Bali berbeda-beda bineka tunggal ika. Kita adalah tetap bersaudara. Sami semeton Bali. Luar biasa nih kita dari sami. Kayak yang cunguh milu genit. Negara ngomong negarawan. Negarawan ini. Jukut apa deh? Jukut Madonna. Lawar Madonna. Mai aja ngauha. Ngomong lian ini kan ngauhang, aman di bak leleng ngauhang, kayak agak membobo deh. Jadi zaman ngena aneh jadi mekabakan anaknya mekabakan jadi bu papa mama, uling jadi bu papa mama, papa kau an di manaan beradaan nantian kita ketemuan di art centeran, jawab aja kawan nih, ya pak, ntar dulu pak, aku lagi ngemang kucitan. Beda-beda jadi teknologi sudah canggih. Mari kita bisa memanfaatkan teknologi, bukan kita dimanfaatkan oleh teknologi. Gitu nake. Apang sing jari jani berita hoa. Bedek berita hoa. Nih mada bedek kene be hoa, nih hoa terakhir be itu. Sing meragatang bol. Ya sengak belelenge sing meragatang jet ketel. Mari kita memanfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, gitu nake jari jam kejang. Ampun udah meniki di dani sarang sami. Yang sakit nasi nih. Uling duni dal hujan oke. Karena ngalih nasi beguling bung. Ngalih kini bung. Astong kare. Nekad masih nekad ini. Sun makan. Oh, ini ngamah di luar. Be apa be nas penyu apa be apa? Sate bu sate apa nih sate lilit. Oh di Bandung kan sate apa nih sate lilit. Amun di belakang sate apa? Sate lilit non aki cair. Mau belanja masih dengkika. Coba heran tuh di beleleng gitu. Makanya basang bawa dah ban. Tapi tidak apa-apa, orang beleleng tampaknya sadis-sadis dalam bercinta sangat romantis. MC-nya juga gak dipone. Si naong marah mekipakan amon kini ciri-ciri Mahmud Abbas. Mamah muda baru anak satu. Aduh luar biasa niki dari sami suksema sampun nonton drama niki agak rame masih nonton. Selana terkles bi megenap kati awak. Uleng dunia bayang ngalang-ngalan mai wih ampun niki dari sami telepon engkalen bejam nih engkalen set engkalen nang kadini nang kadija dane nang kadiubung ada rahasia. STNK bengabe, SIM bengabe, elem bengangon, jas hujan bengabe, BPKB bengabe. Oh, kada tilang nggak sih? Motor sih nggak bu? Cai jail gati awak enak tegoang.
Ih. Ini mare ya. Nah sing kengken berdiri. Awake sing ngabek kursi kan not DPR awake ngabek kursi. Luar biasa niki dari Sarasami, tepuk tangan udah dari Sarasami, luar biasa niki. Udah berbangga masih. Angyang demo niki. Niki drama agak telung jam negak ini bisa busul di situ. Angwang dramanya singkat-singkat ya. Tiang pang selidan mulai memang tiang les piano sama ngana. Aduh luar biasa niki Bapak Ibu Sarasami, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh buku, tokoh bangunan luar biasa. Sampun raud niki nih jani titiang pinake niki sebagai calon mahasiswa. Oh tiang nih makin dari mahasiswa ceritane. Tuh apa kada uyut itu dah aja nih. Nah, bungut belaganjur aja bungut topengnya bungut belaganjur aja bungut drama nih madukan. Sing kengken inilah melestarikan seni budaya Bali. Lewat Art Center mari kita kembangkan seni budaya Bali untuk kemajuan Bali yang akan lebih baik. Nih timpale di nih. Deh. Main deh, mesu deh, ngalen deh. Nyen toa. Nih awakin nih gede caplis ngurah gejul. Tahu artinya gejol? Gejolak kaula muda. Lewat anak muda, mari kita buat perubahan ke depan. Asik. Mungkin bicara DPR ya. Deh, ngalen mesu caya, ngalen pagal lebih bejam. Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang ke jai? Mesugi. Tidak cai mesu yang ngalen laki mesu blast kata orang nanti. Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang kan? Mesu sultan. Oh, cai sun mana mesugi, mesu sultan tuh biasa tuh. Mesu nak yang ngalen bu? Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang kan? Mesuah. Panak penyon. Yang ngalen cai lambat gati. Dan ulung suah kini. Wih, hijau ulung. Nih petelongan. Wih, petelongan. Main nak yang ngalen mesu aja. Nah, jani akil akar mesu. Mesu yang kan? Mesulub, nyemak suah. Tong cai yang ngalen teh mesu nih nak sorot nih live. Nah, jani akil mesu. Oh, nak masuk. Kini nih TV yang ngalen cai. Nak dapat orang. Balian zaman X. Ngalin. Nih. Kenapa saya di kerawan, bedek kerawan? Awake sing kerawan. Man, asal ninga gonge. Jang begitu gigola. Damo baru sipah cai ini damo. Cai koja bedek kerawan aki ngo mana? Bah, borang aki sing kerawan. Man, asal ninga gonge ujang gitu be.
masuk angin cai itu. Main lu. Wah, tomadan tir. Kenapa? Ingin awake. Tidak lah. Kenapa? Mau berpindang. Sudah ngama pindang nih. Saya mau sudang lepat jukut undis. Aduh, aksara mang. Mang apa? Mangsit. Aduh. Cai lambat kaki besu. Aduh. Di belakang. Sekegong barang bangke. Lelah awake not. Dia ada si kegongnya peliang cai. Masa lu munyang gonge. Bong bah. Kenyal awake. Lang kira awake not. Udeng belai gerak kucing kenapa. Aduh. Ya malu. Bisa kegongnya tinggalin nak cai. Wih, baju coklat. Ulit selem cai. Dekat banget anaknya sing gongangnya nasinya kajak. Gong. Gong, natu begong. Gong. Main malu cai, main di belakang. Adi awakip lega anyurang ini. Cai adi lambat kati cai awake boleh tuni awake nganti yang cai seneng ngono. Mendap jalu. Gitu. Lelah awake nunon. Lelah kengken cainya udah kerawan. Relaga gaen cai kerawan cuma gaen ini. Sing kerawan Men anak game kita ge asal nganggongin tuh kita ngigel laki gitu Oke, sing kerawan. itu. Kenapa ya luane? Gitu. Kini ya awake busanan terlambat sing gitu. Oh. Kita busanan kan tekuling beleleng. Oh, wes. Wih, bang, mulai bang motor, beh. Mulai bang motor, cai. Gitu nangka disempidi gabung, gitu. Apa tomplok, cai? Kulo bakal tomplok. Kulo bakal tomplok ketakunin kuluke. Kengkenan. Tidak kulo takunin cai. Nepang ya aneh kuluke ketakunin lo, cai sakit sautinnya ke kuluke. Ai. Sama kita ninja tenasnya kuluke tuh. Aduh, cai mari kulo cai ajak ngomong cai. Oh, kulo. Gak ada sangat ange. Kini zaman apa adanya globalisasi cai. Nah, jadi zaman milenial, cai ya awake kan lakar jadi calon mahasiswa. Calon mahasiswa sing gitu. Nah, cara jadi generasi milenial harus bisa berbahasa. Contohnya bahasa Inggris. Keseliu bungut aki nih. Bahasa Inggris. Ngomong-ngomong bahasa Inggris, aki bisa dua bahasa Inggris. Dua cai bahasa Inggris. Ini contoh. Nah, coba tes malu. Bahasa Inggris awake ngetes ya nih. Aki lakar ngomong malu. Good evening everybody. Thank you. Welcome to Bali Art Festival. This is a drama gong. This traditional of opera. This is a klengse. Adi klengse. Klengse. Oh. This is a PJ again. PJ again is pajagan. Nah, tes bahasa Inggris awake gampang lah. Ingahang ya nih. Cai nyautin haji bahasa Inggris. Oke. Aki metakon. Siap. Sekarang. Now. Besok. Tomorrow. Hari Sabtu. Tumpak. Ada tumpak hari Minggu, pasti Sabtu. Menyen sungai. To God. Halo, hasanang bahasa Inggrisnya. Menyen ide bagus. Tu haji. Nanya hasanang. Begitu menyen nasi mekepal. Tumpeng. Nasinya kepal. Tadi tumpeng honyak masih. Menyenak lo jegeg. Tunggingang. Goban caine. Mana lo degeg nage tunggingang. Sing tunggingang maksudnya tunggingang kenene apa namanya laptopnya gitu. Sing jelemane. Sing ngeres dan berpikir. Nah, yang jeleman. Dikatakan dalam sastra kapan manusia berpikir negatif, di sanalah manusia akan menderita. Di mana manusia berpikir positif, maka kebahagiaan akan selalu menyertainya. Woi, dua hati polone no. Salah awake. Langsung pocol SAG. Sarjana alam gaib. Ngomong-ngomong nih sing gitu. Ken. Aki Bim kan makan Oh, makan. Di kampus tuh suka awake. Wih.
Sangkale yen ngamah nasene amah ada kayak kotakne amah. Saya kayak kotak kayak kresekne amah. Kengken apa sing ku suka? Ye, cai sing nawang perda cai. Perda keken. Perda ngatur-ngatur sampah, Ngatur bersih. Oh, gitu. Oh, makanya ya suruh ngamah gitu langsung caplok kotaknya langsung. Dan ake kotaknya langsung ngamah. Hutang di tongos lune gitu maksudnya. Artinya bagaimana? Ini adalah merupakan spirit untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan bagi kita semua. Gitu, terpenting. Cek apa cek tawang? Ngomong-ngomong gini, Jani yang kalian mau masuk nih. I gede parwata aja ya? I gede parwata anak starte terlambat. Wih, aja cara janda. Yang kalian deh, kokin deh gede. Ijo kade laku nang. Parwata. Apa? Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Deh, amon anak muda kini pejalan. Ngenang Kris. Amon awak kini. Swastiastu deh. Swastiastu deh. Ampura nih deh beli kasepan ngoran gede nih Jani raga lakar masuk. Jani raga lakar ke kuliah. Kuliah nih. Benar deh. Oh. Yang sudah kuliah, beli subuh saya agak nakar nyujuh ilmu pengetahuan itu. Nah, nih bede, iraga masuk di madan sekolah, madan sekolah tentang keagamaan dan juga tentang seni budaya. Iraga patut iraga bisa masih nawang lalu dasar-dasarnya. Benar. Nah, tuh beli. Ngomong-ngomong sih gitu. Jani mampu nih pelajaran bahasa Bali. Bahasa Bali. Oh, orang ini megagitayan kuning nawang. Oh, Ya lu yuk lapa. Main bede. Ngomong-ngomong bahasa Bali deh. Ngomong-ngomong bahasa Bali saya duga cerik nak kini can. Saya kene angge jak gurune waktu SD ajane mace iba pengubuh lele. benar. Iba pengubuh lele di Tegale. Benar. Lelene iba gede-gede. Benar. Imeme sai melali ke Tegale. Benar. Imeme sai melali lelene ibape. Gadak basangne imeme koma lelene ibape ubu banget dibungut paone imeme. Itu benar bahasa Bali. Benar lele nih bapak nih ubu banget gitu. Si ubu banget maksudnya bungut paon meme. Oh. Benar, bungut paone ini ubu banget. Itu apa bungut paon dong? Saya lakak puan lo anane. Oh, pelem ratna wakil. Oh, kene, segini deh. Nah, coba Jani, iraga megending. Megending. Nah, megending. Yang menurut Aki sing mau bisa megending. Nah, aku mau megending Aki nak mana aja ini kakek nak Aki pidan megending. Aja ini megending cai. Ini gede. Kiki gendeng nih. Burungku judulnya. Burungku. Oke. Nah, coba cai megending ada burungku. Kini gendingannya. Lihat burungku dua telur bersatu. Nah. Suka ibu-ibu sejak dari dulu. Setiap hari ku bawa selalu. Kadang-kadang kaku, kadang-kadang layu. Warna burungku coklat abu-abu. Tiap malam minggu burungku nage mepalu. Setiap hari ku sut-sut selalu. Nama burungku Kade Agus Caplok Yuyu. Kakek nawaknya ngajain dong. Tidong deh aja ini kakek. Dek, ane pelajaran terpenting malu jadi Dharma Gita. Bener. Gede kan berdua megendeng. Pangsing pocol gede milu pasraman di desa. Oh nak jadi ada program provinsi ngadang pasraman di setiap desa pekraman. Oh, nih gede jadi bisa megendeng. Contohin malu ajain malu jadi beli. Nah, gede megendeng. Iraga negesin. Bener. Sakewala jadi zaman now ada nih.
Negasnya dua bahasa. Dua bahasa. Cai bahasa Bali, oke bahasa Ake Inggris. bahasa Bali, cai Awak- bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Benar. Oke. Aja Ah, gede kawan mengene. den polone awake kone bahasa Bali, bahasa Bali. Iyo kone bahasa Inggris, bahasa Inggris. Badikin mah pete cai dingwang nake magening nih. Nah, Nanging sedurung kia magening, Ah, tiang nunas ampureng ajak beli jak dah dua. kengkeng. kengken adi. Dua ning tiang nak nu kantum lajah dane beli. Oh, begitu keponakanku. Sing mulih cai galungan. Nah nih Jani, Oh, oke apa deh. sing engelan terlambat iraga ke kampus? Nah, Tiang dia magending. Oke. Beli jak dah dua nih masanin. nah siap. Inge hide dari sana sami. Becikang niki denger. Ngaden awak bisa Ada bisikan deh. Waduh, ceneng. Ceneng. Dengan ceneng nyapa kadi aku. Kan gitu. Oke ya nih. Yes. The people can do you get and the sit and praise and get and the game. Lanjut deh lanjut. Next. dapat Senja di punggungnya pasangan nih. anak ngadani. Saya oke kesiapan. Ada pangen anaknya aneh mengadanin. Oh, mau. Kayak nih. Yes. Yes. Don't get me at the name and district and thank you. Next. Nah, dua kayak Kamu. bahasa Inggris. Pagaginane buka nyampai. Ada cara ngeleak, cek. Gigen jani nih buka sampat. Adi gigenane cer sampat kan gige gaginane buka nyampat gitu. Oh, nah pele jawake. Nah bahasa ini mah bahasa Inggris jani. Yes. Can do you think a crack ngejoang? Adi krek ngejawab. Ada bahasa Inggris gitu nyampat crack ngejoang. Adi gede lanjut. banget ndas awake. Ini ndas awake gede. Anak saya Anak saya kone jumbo lu. Yes. The recycle bin a bicycle. Sickle, or twinkle, dine, and a twinkle, dine. Thank you. Next. Anggo. Ah, ajak deh bebungut meselimputan. ilang lubu kadang Hilang kone lune.
buka kata. This can the life of the ebuk. Next. Ya den rire anu liu pepajahan. Ya den yang cainu. Duang. Oh. Liu kone pelajaran. Yes. You be the smart. Can do you a long life education. Wah. Tuh. Artinya belajar seumur hidup. Gitu nah, gitu maksudnya deh. Bisa please. Gede lah apa? Kenapa? Oh, kita beli aku di dunia. Nah, kita tidak mau benar. Ayo. Di nyoba cai. Kenapa kita beli awak ke? Oh, naya meme. Les. Oke cai ngale. Ayam. Ada janda non. Pincen tuh ah. Makan cai nih. Ada janda nomor 1. Jangan pasang janda, oke kingo. Bisa please. Kita masih beli bacol. Yen buat arti gendingnya itu sing jekitu artinya beli. Oh, gitu sing gitu artinya. Itu artinya. Men kengken tuh artos deh. Yen buat arti gendingnya itu mapan iraga hidup di jagate. Sampunang iraga nyapa ka dia. Oh, gitu. Yen umpam yang tiang yen iraga subenawang besik. Sinah nu adem masih ada nawang dadi. Oh, benar. Jani iring iraga sarang-sarang nu aja. Abang dadi jatuh paripurna. Nah, tuh bener tuh. Iraga selalu belajar dan belajar gitu maksudnya. Oke. Nah, lanjani gini deh. Mapan coba kalah. Lanjani Iraga berangkat ke kampus. Nah, apa Angon? Gede ngelah motor. Nah, Angon motor gede nih. mapan tiang ada nih makan motor. Motor tiangnya aku beli. Anggo motor. Patut beli. Seken. Seken. Aduh. Aki sing mau jalan. Seken deh anggo motor. Benar beli. Les. Anggo motor konet les. Caples. Hei, ini motornya not. Ini motor. Saya di ngemalu nih. Nih, starter harus starter. Brong menyes. Brong menyes. Brong menyes. Pusing hidup. Busennya mati. Kabalian lalu busennya. Adi sep. Men balian sesep oh. Ada lemok kini. Brong. Oh, hidup. Hidup beli. Awaknya bang apa hidup motornya? Kamu nak ada kelas. Hidup nih. Aku kamen nih. Nah, sekarang cobakin beli. Gede ya nih bener. Putihnya nih Aku malingan. motor jangan mati asalnya. Aduh. Yuhu. Nah, yuk. Nah, lagi nih bener. Awaknya jadi bener. Oke. Jangan, oke. Aduh dibuka, saya mau mati. Aduh gila ini. Ikon. Nah, kedua lu. Bener. Nah, jadi Motornya lagi ngalahin janda deh. awak kita bener. Awak kita nih. Ayo.
kita ini.